7 pajjiżi, 2000 km f'12 ġurnata. Din is-sena l-maratona annwali Life Cycle ser titlaq minn Praga u tiġi fit-tmiema f'Sarajevo. Il-Fundazzjoni Life Cycle rat il-bidu tagħha 13-il sena ilu. Alan Curry, Ingliż, li martu kienet tagħmel użu mis-servizzi tar-Renal Unit organizza maratona b'4 ċiklisti biex juri l-apprezzament tiegħu lejn in-nurses u t-tobba tar-Renal Unit. Matul is-snin din il-maratona annwali baqgħet dejjem tikber sakemm illum minn 4 ċiklisti ser jieħdu sehem 25 ċiklist, bl-iżgħar ċiklist għandu biss 21 sena. Obviously a huge physical challenge, sometimes I ask, I don't know how I'm going to manage to make it, a struggle, something which I have to overcome, sort of. Matul dawn l-aħħar 13-il sena li tittella l-Life Cycle inġabru aktar minn €1,000,000. Iċ-ċiklisti li jieħdu sehem f'din il-maratona għandhom bżonn jieħdu madwar 15,000 kalorija kuljum biex ikopru d-distanza pjanata fit-12 ġurnata. Hija distanza twila li jkollna ġieli ċertu ġranet, imma trid iżżomm dejjem moħħok hemm u tiftakar fil-pazjenti li aħna konu dinnejnu u naslu fl-aħħar. Iżżomm dejjem moħħok hemm u fl-aħħar tal-ġurnata jkun sodisfazzjoni li jkun wasalt. Ma dawn l-istess ċiklisti jiżdiedu wkoll numru kbir ta' volontiera li jgħinu matul dan l-istess vjaġġ, fosthom dawk li jippreparaw l-ikel lill-istess ċiklisti. Dalgħodu l-volontiera tal-Life Cycle iltaqgħu mal-mexxej laburista Joseph Muscat u mal-kelliem laburista l-isport Chris Sajous fejn flimkien tkellmu rigward l-isfidi li din il-maratona toffri. L-attivitajiet bħal dawn fejn jinġabru fondi għal bżonnijiet ta' okkażjoni speċjali huwa importanti li jkun hemm l-għajnuna. Din hija 13-il edizzjoni tal-Life Cycle fejn din is-sena qegħdin imorru fil-naħa tal-lvant tal-Ewropa u hija inizjattiva ta' min jinkoraġġiha.